Maroiba Pau. Lenga ki asoiba amada negative criticize tawbagi mahuta positive oina criticize tawduna hanagi matogum leina bogunasi haina senior minister Thongam Biswajit na fongdokre. Sina kokiba National Highway Kunchataret indefinite blockade economic blockade ngasi sumakha sathari pot purapa truck kaya panduna leiri. Force na makhatana sa tharak pachibu gumbagi tongan-tongan ba thogdokta loan na thingkraba KNF amadi KCP PWG gi cadre ani yauna punna miyoy mga fabang ngamkre. Senapati district ki mafam amada Manipur police ki kangbu amana thibu gumbagi thabak sathabada brown sugar kg manga hena phagatpam yongkhibaga loinana thogdok asida chenaba miyoy mari amasu fabuna wahangpam sathakre. Amade War on Drugs Mission Mai Pak na Chongsin Badamapung Oiba Thodang Lauriba Manipur Police Security Force amadi Mari Lainaba Department Singna Makhata na Popi Pambi Kya Pak Sana Yankata Lep 3. Kurumzari ISCOM Manipuri Pau Meeting Tabiri Bakwai Punamapu Taram Noksari Hauze Pau Sandokna Bizari Lenga ki asoiba amada negative criticize tawbagi mahuta positive oina criticize tawduna hanagi matawgum leina bokhonasi haina power forest environment and climate change agriculture and science and technology minister Thongam Biswajit na phungdokre wafam singasi tourism department government of Manipur gi meeting makhada indigenous peoples forum Manipur na sinduna numitni supna kamjong district ki manungsan basadong da pangthokpa Manipur united by diversity haiba hiramda di Manipur indigenous peoples cultural exchange festival gi thoram gi loishin ba numita phungdokhibani loisin bagi thoram maduda Manipur handloom and handicrafts development corporation gi chairman amadi lamlai AC gi MLA KS Ibom Saga loinana atai maru oiba official kya su saruk yakhe thoram adugi manungsana di Manipur indigenous peoples cultural exchange festival ga mari leinana souvenir amasu phongkhe chief guest ki warol piraduna Thongam Biswajit na makha taraduna hai Mioi Bahaibasi soy the Bungamdaba Kana Amatelate, Yum Amapalabadi, Asoiba Haibadu Adumak Lagani, Maduga Job Manana, Miangi Tungi Yai Fanabaki Damak Langak Natabak Torum Kaya Paikalakpada, Asoiba Kara Yaurokpayai, Maduda, negative criticize Taubuki Muhuta, positive criticize Tauduna Punatabak Tauminabaki Wakolo Laisi, Lady Balangak Asi, Miam Gini, Miam Su Langakini, Miam na Haiba Kuding Langak Asina Pangtok Nabahonari, Langak na Haibasu, Miam na Tabiduna Puna Chaukat Minasi, Piklabasu Pikna, Awang Nungpokta Kundariba, Tongan Bakanglu Purup Singi, Lon, Fize Saksa Sing, Asina, Aikogi Fazaraba Lamdamasi, Masak Takli, Tradition Sing, Yokatuna Lakli, Nasigi Tauramasi Team, United by Diversity Asina, Amaga Manadaba Sing Punsilaga, Tangdulaitana Laiba Oyasi, Haibagi Pandamni, Uniqueness ki value Utnanaba Achobumateng Ama Oigani. Prime Minister Gimityang Makhada Lakadori Bachahi listing Anigani Futareta, Saukatpa Kunai Ama Oiragani Haibagi Asset Pathazaba Tamba Adu, Oiminanaba Honaminasi Haiba Wafam Tanki. Unitedly, when you are diverse over Portugal, over the Oigani Haidana, Igi Wakalonda, I Hamzage, Aduga, Sigi, Festival, see, Igi, Nung Wakalonda Day, Kari Festival, Hana, Tongi, have the Festival of the Coexistence and the Inclusiveness, I would say, I say the Tony by the Market Kim say, Hazarwa Tim Kimanunda, Akogi, Top Tim Moina, Mashile, Matam the Hena, Akoi, Pagadra, Habigi, Wakalonda, and Hajabani, Aduga, Koi, Tuan, Koing Sigi, Ladiba. Unity in diversity is na akoi da mateng pirakadaba piba yaba posiksi karino habada mayam ne khana birabane to bai tentang na panjage madudi akoi na atupa ai leire atupa mayam ama others people sing si accept to bida mateng yam na sauna pangba ngongani lona na akoi gi leiriba individual akoi atupa leiriba individual mayam si ja kuna respect utpada mateng yam na Oigani, Aduga Loina, Atopa Furuki Ladiba, Mayam Sings da Equina Magi, uniqueness to Aquagi Ladiba, Balu, Upiba, da Quina Mateng, Pangongani, Aduga Loina, Aquagi Atopana, Uleiba, Yam expressive Oiba, the opinion, Puna Maxing say, Aquipuna Maxina,
पुनः रेस्पेक्ट उननबगी अखोगी अचौबा मतंग ओइगनी अदुगा अखोई लेरिबा डेवलप ट्रस्ट एंड कनेक्शन विद अदर्स अखोगी लेरिबा अखोगी अतोपा मीसिंग सिगी अखोई ट्रस्ट लेबा कोई कनेक्टिविटी हाइब तारे कम्युनिकेशन से सी डेवलप तौबा ngамगनी अदुगा अखोगी अपुन मना पांगन ने हाइबनो द मयाम पुनछलप मतमदा अखोइना कोई लेरिबा इफेक्टिव डिसीजन अमा कोई लौरकपदा कोई मतंग पांगबा ngамगनी अदुगा लोन लोनना नोने डिस्ट्रिक्ट रेशनिंग एजेंट की JSC न थासे की दिसंबर की तांग मापन की अहिंग नोंगयाइदगी कौखिबा नेशनल हाईवे नंबर 38 इंडिफिनिट इकोनॉमिक ब्लॉकेट अदु मरी लेनबा डिपार्टमेंट अमन स्टेट गवर्नमेंट ना मखोई की डिमांड अदु ताबीदबदगी ngasisu इकोनॉमिक ब्लॉकेट बन मखा ताना सथखरे हौखिबा इंग्लिशिंग अनिगा तरामापन की अरोइबा सरुक तगिना इंग्लिशिंग अनिगा कुनिथोई की अहोबा सरुक फावबगी ओइना नोने डिस्ट्रिक्ट लेबा सब डिवीजन मरी लोंगमाई हाउसोंग खौपुम अमदि नुंगबागी रेशनिंग एजेंट सिंगी फंगफम थोकपा ऑनरेरियम पीबी दबगी खोंजंग असे चथखिबने ngasi jiribam dagi pochai puba truck oil tanker LPG tanker amadi loaded truck mayam none gi police check post amadi none da leiba 18 suba Assam Rifles camp ani gi marakta gari chani ga yankhai hena panduna leire wrestling agent na kokhiba economic blockade na maram oiraga gari mayam asi chatpa yadaduna leibane joint action committee gi member Pausinglung Kamson na Paumi Singh da haikibada makhoi gi demand ase fangdriba fawba bannasi makhatana sathakigani haire मणिपुर थोकलिबा इरांग मनुंग असिदा चाना थकनबा पुरकपा पोचै पुबा गाड़ी मयाम पंदुना लैबा हाइबसे स्टेट गवर्नमेंट ना थुबा मनुंगदा यंगसिनबिनबा महाकना मखा ताना हाइरखी नोने डिस्ट्रिक्ट रेशनिंग एजेंट की जॉइंट एक्शन कमिटी कोई बन चथरीबा असेंबिक ब्लॉकेट नेशनल हाईवे 37 असिदा कोई बन चथरी डिपार्टमेंट की अदुगा गवर्नमेंट साइड की सोल्यूशन अमत पुरक्तरीबा मरम सिदा अखोइना गवर्नमेंट साइड की अदुगा डिपार्टमेंट की अखोइ पिफम थोकपा ऑनरेरियम अखोइ डिमांड तौबा असे रिलीज तौद्री फाव 2019 to 2022 असि अखोइ की पिफम थोकपा पीद्री फाव असि बन सिदा अदुम चथगनी अखोइ ब्लॉकेट असि की मनु सिदा अफा अफा थोअबदी डिपार्टमेंट कंसर्न अथॉरिटी असिना दाय पुगदबनी हाइबगे मयाम की ममांगदा अदुगा कंसर्न डिपार्टमेंट सिदा अखोइना फोंदोसरी नाकल अमरोमदा जल जीवन मिशन वाटर सप्लाई की सेंथंग पिथोक तबगी मायोक्ता सेमकिबा जॉइंट एक्शन कमिटी ऑन नेशनल डेवलपमेंट बैंक जल जीवन मिशन नोने नसु जल जीवन मिशन तौसेम सब डिवीजन तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट न लागलिबा दिसंबर की तांग 13 तगी इंडिफिनिट इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौरगनी हाइखिबा अदु सौगतले हाइना फोंदोखरे इकोनॉमिक ब्लॉकेट मनुंग असिदा नेशनल प्रोजेक्ट यावना नेशनल हाईवे द चेलिबा पोचै पुबा गाड़ी मयाम यावना थिंगजिलगनी हाइना JSC की माइकैदगी खंगलकले वाफम असी JSC की प्रेसिडेंट एफ्रिम गांगमई कन्वेनर खोनथाइपौ गोनमई सेक्रेटरी M लानगुइलुंग अमदी को कन्वेनर फॉर्सन खुम्बा मखोई मरी न थादोरखिबा सेरोलमदा खंगलखिबनी थासगी तरा निथोइदा चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के लाइजंग विलेज सथखिबा सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशन अमदा लोन थिंखरबा KNF की कैडरी अमा यावना खुलाई पाइबा मियोई मरी फारे हाइरी मखोई मरी लाइजंग विलेज द खुलाई पाइदुना खुंजा सिंगदा अकी अखंग पोखनबगी थवोंग सिंग चथदुना लाखिबनी हाइरी फारबा KNF कैडरी अदुदी थांगसियम हॉकीप चही 18 अमदी अतोपा अहुम अदुना कमलियन चही 19 मरी मालसोम चही 10 अमदी जयपू दौजाई थांग चही 92 मखोइदगी MA 1 assault rifle अमा एयर गन अमा कापयारिबा नोंगमई मरु निफु तोकनिंग कुनिथोय अमदी रजिस्ट्रेशन नंबर याउदबा कार अमा फागतले हाइरी मणिपुर पुलिस तगी फंगबा अतोपा पाव अमदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट के खाबुंग कारोंग मनाक्ता लेबा चिफाउदाई विलेज तगी एन सोहरी चही निफुगी युमदा सेनापति पुलिस के कांगबू अमना थीबु हुंबगी थबक सथबदा सोब के चाम यांखैगा कोनाना ब्राउन सुगर केजी 5 ग्राम 34 फागत पंगम खरे थौदो असिगा मरी लेनना मियोय मरी अमसु फारे हाइरी फारबा मियोय सिंग अदुदी खोबी चही 19 राइवी खो चही 19 लोभेम चही 19 अमदी भाईपौ खो चही 19 ने थौदो असिगी मतांगदा सेनापति पुलिस न केस अमा लखतुना मखाताना थिजिनबा हौखरे वार ऑन ड्रग्स मिशन की मनुंग सन्ना मणिपुर पुलिस की कांगबू अमना
कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की कशोम खुलेन पुलिस स्टेशन के मनुंग सन्ना लैबा मोलहाम विलेज की चिंगसांग परेंगदा थारंबा पोपी एकर तरा रोम यानथत्तुना मांगहन खिबगा लोइनना मियोय अनि अमसु फारे हाइरी फारबा मियोय अनि अदुदी पमचुइंगा रिमाई चही कुंट्रा अमदी लाइफसन लांझा चही कुंतरेत मखोय अनिमक लैकोई चिंग विलेज तगिनी मखोयदगी पोपी थाबदा सिजनबा थांग अमा अमदी साइड बैग अमा फागतले हाइरी थौदो असिगी मतांगदा केस अमा लखत्तुना मखाताना थिजिनबगी थबक सथबा हौख्रे हाइना पुलिसतगी फंगबा पाव असिन मखातारी नाकल अमरोमदा वार ऑन ड्रग्स मिशन की मनुंग सन्ना सथरकपा मरु ओइना चिंगी लमसिंगदा पोपी थाबगी थबक सथरिबा सिंग असि थिंगनबा मणिपुर पुलिस सिक्योरिटी फोर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अपुनबा कांगबु सिंगना मणिपुर की तोंगान तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा थारंबा पोपी सिंग यानथत्तुना मांगहनबगी थबक लेपतना सथरकले मिशन असि मनुंग सन्ना ngarangsu उखरुल पुलिस तरुक सुबा एमआर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरानिपान सुबा असम राइफल्स समदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अपुनबा कांगबु अमना उखरुल डिस्ट्रिक्ट की खमारसोम चिंगसांग परेंगदा चथखिबा थिबु हुंबगी थबकता मफम मसिद थारंबा पोपी एकर यांखैरोम यानथत्तुना मांगहन खिबगा लोइनना मफम मसिद साजिलंबा संग मापन अमसु मै थादोक्तुना मांगहनख्रे हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना महाकी एक्स हैंडल दा फोंदोरकले मसिगे थाना हंदक नुमित खरनी असिदा उखरुल डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा थारंबा पोपी सिंग यानथत्तुना मांगहन खिबा पोपी प्लांटेशन पुन्ना एकर चामा हुंफु सुख्रे माई पाकना चंगसिलकलिबा मिशन असिगिदमक मणिपुर पुलिस सिक्योरिटी फोर्स अमदी मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगबु चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना थागतपा फोंदोक्लदुना लेंगा गसिन ड्रग ललोनबा अमदी पोपी थाबगी मायोक्ता हनबा लेतना चंगसिन खिगनी हाइरकली मणिपुर पुलिस के कांगबु अमना ngarang इम्फाल वेस्ट की बमदियार अवांग लेकाइदा चथखिबा अतोप ऑपरेशन अमदा लोना थिंख्रबा केसीपी पीडब्ल्यूजी की कैडरी अमा मसिंग यामलबा खुलाई अमदी अतोप पोटलम कया अमगा कोनना फारे हाइरी फारबा मियोय अदुदी कोनथौजम जीवन मैतै चही निफु हुमदोइनी मंगोंदगी मैगजीन यावबा एसएलआर राइफल अमा .303 राइफल अनि पम एक्शन गन BR अमा स्लीपिंग बैग अहुम KCP PWG की बैच निफु हैंडसेट चार्जर अनि मोबाइल चार्जर अमा बुलेट प्रूफ कवर अमा केफ अमा SLR नोंगमई मरु अनि .303 नोंगमई मरु अनि पम एक्शन गनगी नोंगमई मरु तरानिथोय अमदी गनी सेक अनिनी हाइरी सिक्योरिटी फोर्स न लखलकपा सेक्शन थौरांगी मनुंग सन्ना इम्फाल ईस्ट के कैराव खुनौ द सथखिबा थिबु हुंबगी थबकता मसिंग यामलबा खुत्सु खुलाई अमदी बोम कया फागत पंगमले हाइना मणिपुर पुलिस तगी फंगबा पाव अमना हाइरी फागलबा खुलाई सिंग अदुदी MA4 एसोल राइफल अमा 12 बोर सिंगल बैरल गन अमा 9mm पिस्तौल अमा .32 पिस्तौल अमा हैंड ग्रेनेड मंगा आर्मिंग रिंग मंगा डिटोनेटर अनि 5.56mm की नोंगमई मरु कुंट्रा 12 बोर राइफल की नोंगमई मरु अनि 9mm की नोंगमई मरु अहुम .32mm की नोंगमई मरु अनि इंटरनेट सैटेलाइट एंटेना अमा इंटरनेट सैटेलाइट राउटर अमा अमदे चौराकना मीटर कुनलोम सांगबा FTP केबल अमनी हाइरी मखाताबा पाउ पिजद्रिंगाइदा अटेंबा ब्रेक अमतंग लौजरी Admission open. Honeycomb Foundation School Mongsangi Bore Makongi English ngani kun manga kun taruki oina academic session day care dagi class 3 fawgi oina admission to bahogzare. School asi qualified amani train tawraba oza singna angang singna tunggia sa uhanduna takpi tambiri. Pizari ba kudong saba singa dudi mama mapa sap mana ba angang ani natraga masidagi helabadi ani suba angangi oina sada kuntra discount pizari aduga ahum suba angangi oina free admission pizari. Loinana relief camp natraga irang na sokhalaba mafam singi damaktadi free admission pizari. Van service jahiga sanaraba sanaport Ningtina Samson Sajilaba classroom sing Luina CCTV camera, January kun English singani kun mga fawagi manung the admission tawrabadi, Sada Yankay discount pizari, akak naba sit karakaktani, Kudong Saba Silobi ho, ngasi mag office ta laktuna tanabi ho, office hour 9 AM to 2 PM. Amuka na taramnok seri makhataba pau. Laibak Sinba Thungna ngasi pangthokliba National Lok Adalat Manipur dasu pangthoknari High Court of Manipur ki Chief Justice G Krishna Kumar na National Lok Adalat ki thoram Bisnupur Court Complex dasu ngasi pangthokiba asidasu Chief Justice na chatuna yangsin khre yaksin khongsada da Justice A Bimol Singh Justice A Guneshwar Sharma Justice Golmai Gaifu Shilu Kabui Judges High Court of Manipur su saruk yakhi
Yangshin Khongsadatuda Chief Justice D. Krishna Kumarna Bisnupur Complex Hek Yokbaga District Session Court ngasi pangthokiba National Lok Adalat adu Yangshin Bagaloinana Transport yauna tongan ba makhalgi crime kya ngasi warushin purakraba case singi resolve tawagi settlement order sing parties singda khushinakhi loinana case loishin ba fangbagi thagat wahai phungdokhi tungda mafamaduda githораklaga District Family Court amu changduna court adugi complex Yangshin khi Indian Medical Association IMA na sinduna chahiasigi All Manipur Medical Conference ngasi lamfel pata leiba IMA holda pangthokre Health Impact of Climate Changes haiba thimda pangthokhiba annual conference aduda Health Services ki Director Dr. Chambo Gonmaina athoiba mithung IMA Manipur State Branch ki President Dr. R.K. Lenin na thoramabu branch asigi immediate past President Dr. Jugindra Sorok haibam Reception Committee gi Chairman Dr. Simpson Sario, CGP Director Dr. Shyam Kumar Laisram, CWC Member Dr. A. Vivekananda Singha, Honorary State Secretary Dr. S. Gautam, Akhanaba Mithunglen Singh Oina Saruk Yakhe, Thoramaduda Athoy Mithungi Warol Piraduna, Dr. Chambo Gonmaina Fongdokibada, Ayingasagi Khal Kaitharakpana, Mioibada, Pidi Basaiteng Kaya Asi Fangdanaba Mipung Kudimagna Amata Oina, Wakal Tamina Duna Hotnamina Batangai Fade, Akoi Bagi Fibam Soxilakliba Asidagi, Kalhaunaba, Matam Ladingaida Ekoi Punamakna, Ngamliba Makai, U Bambi Singh Thaba Sutangai Fade Hairaduna, Manipurda Laiba Furuk Kudimagna, Nusisana Amata Oina Hinminaduna, Alfava Kunai Ama, Semgat Minasi Haina Apil Tauke, Loinana, IMA Manipur State Branch Talupa Lak Amagi Sanfam Supiragani Haina Lauthoke. Thoramaduda IMA Manipur State Branch ki past President Singda Award Souvenir na Singba Kaya Kusinaki. Haukiba tha November gi tang kunmanga dagi chaliba tha December gi tang kunhumdoi fawada chathagadoriba gender based violence campaign sigi saruk ama oina nupi angangda manadaba mityeng yengba nupi da chathaba miot minai gi mayokta yaningda ba kholau nupi oibe singbu ikai khumnau haiba wakhalol sida ngasisu Ziribam block ki Dibong Gram Panchayat ki manungsana lairiba Kadam Talada Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM Jiribam District nangak lo piriba self help group taret na semba apunba ningol lo village level federation sigi executive committee members office bearers singna gender based violence campaign ki palan pangthokre palan asida self help group members sing ECOB Cadre Singna gender pledge wasak minaba mass awareness rally chatpa amadi rangoli yekpa asina chingbana gender based violence campaign asigi mapung oiba thorum oikhe ngasigi thorum aduda Dibong Gram Panchayat Block Mission Management Unit MSRLM Jiribam City Block nangak lo piriba Cadre Community Facilitator CF Thomi ahungi lamjing lamtak makhada gender based violence campaign ase Islamabad ta leiriba self help group tarukki members singna pangthokhi Kumbi Setupurgi Hawaii Pokpi water supply gi water reservoir tank semjin bagi thabak athubada loisinduna miyam da hanagum ising piba hauragani haina MLA S Prem Chandrana Maikai Adongi miyam da thazaba pikre Kumbi Municipal Council gi ward number 9 da ngasi ward asigi miyam na saukhat thorang gi thabak thorum sing yauna assembly constituency asida praja miyam na MLA da mapung oina tawhaningba thabak singi matangda khanakhiba thorum amada MLA na thazaba sipi khibani thorum aduga mari leinana polling station 29/12 ki mioi kia MLA ga punna sakhang mai khangna duna MLA na constituency asi tawrakli ba thabak thorum sing adubu apen ba phongdokpaga MLA ga punna chatminaragani haiduna BJP gi lengyan yan bagi achamba thorum amasu pangthokhi thorum aduga mari leinana MLA S Prem Chandra na phongdokhibada haukiba chahi English singani kunhumdoi gi haurakpada Kumbi Hawaii Pokpi water supply gi water reservoir tank sing mapung fana semjin na bapandam thamlabasu irang asina matam khara thinthabani Kumbi Municipal Council gi mafam punamakta pipeline tingbagi thabak chamada marifudra di loisalaklei athubada mau sagum yam na thaknaba ising soidana fanghalagani haikhe thormaduda BJP Kumbi Mandal gi President Seram Angaushana BJP Bisnapur District Committee gi Vice President KS Lakshman Susarok yakhe Honorable Prime Minister gi sing makhada wan ba lum to the masta question ningai gi question abulai aduna
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗ ꯆꯪ ꯁꯤꯟꯗꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯕꯗꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯏꯞ ꯆꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯇꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ 190% ꯂꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤ ꯂꯧꯋꯤ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯠꯍꯧꯔꯤꯕ ꯈꯔꯁꯤꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯡꯀꯤꯁꯤ ꯆꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯁꯤꯖꯟ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯝ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤꯜꯂꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯦ ꯆꯟ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯍꯧ ꯁꯥꯡ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯤꯊꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯋꯥꯏ ꯊꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯣꯇꯤꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯑꯩ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ Kunjalal Yendrembamna iba Nongmaithem Ongbi Sanatombi haina mingthonba lairik ama ngasi Imphal-gi Major Khulda leiba Manipur Press Club da phongkhre Nongmaithem Ongbi Sanatombi gi punsiwari da yumpham oiba lairik asi kumja ing lising amaga chomapan Humpudra da phongkhiba Saitya Academy Award phangkhraba MK Binodini na iba Bor Sahib Ongbi Sanatombi hairiba lairik aduga mari leinaba lairik amani lairik phongbugi thorum asiga mari leinana Kunjalal Yendrembamna paumin singda phongdorakpada Nongmaithem Ongbi Sanatombi hairiba lairik asida Manipur gi puwari bu hangatna yengduna matam amada British ki political agent oiramba Major Maxwell na Manipur da chathakhiba thawung amadi mirol kayana thengna hogdaraba puwariga sagona duna laklaba asigumba thawdo wathok kaya lairik asina marik chumna khanghale Manipur ki puwari ase tungi mirol namayak sengna khanghaunaba amadi mapung oina Nongmaithem Ongbi Sanatombi gi punsiwari da yumpham oiba lairik amani haiki history novel ujadabesu maruena kugi novel parabasida koina kugi history haga tare maruena hoiga nang singsida ai history da khinang ningba gi chigi meitai koiba waudraba athingana thokraba kuba ko mayama kugi miro da khangona ba haidana aina history se matang yan janaba haiba tare ada mapungaina lakjadabada sanatomina popatagi siyo tawgi magi kunsi ko ai gi direct sida yengana bakku Manipur Fire Service ki Director Oiriba Nabachandra Singh gi pautak matung ina Kangla Chingarel Imphal East da leiba leisemba Mahikol School da oja amani mahairoi puna chamri mukna saruk yaduna Fire Service ki team amana Fire and Life Safety Awareness kam mock drill pangthokre Imphal West District ki Koktruk ki Community Hall da ngasi free medical camp ama Committee of Civil Societies Kanglai Park CCS ke na sinduna pangthokre health camp asida lalgi chaitheng tatana nanglaba mafam adugi miyamda ana layengi khudongchaba pibada natana pukning amasung wakhal gi thauna su pikhi loinana BP instrument hidak langthak khara su lemna yenthoki loinana BP na chingba onbasu tambiramkhi Hairiba camp aduda angang yauna mioi chama kunda cardio specialist gynae pediatric psychiatry ENT surgery aina chingba Dr Singna saruk yakhi Sumnatigi L program pangtuaga anaba yengka nataba haiba sigi leiba kunjasta mibai hoibse kamno phu pagadege haibagi akhoi wo tongan mamakal gi treatment haidare adu su tokjaba loina musigi ana musida akwena lemna hidak video pijaba adu chunlatana Imphal da la kana mathugi laing bodu eta kudong jabdo adunba kudong chadaba tandadu da mafam sida leibiba koi kare khakala kanda baby kamdong na sik tawgadege adegi moruina diabetes ki patient mayam singsi kadai bu ki leirigadi kamal godige na adegi instrument mayam su ai koi Jennings kan dogosin na ko yengjabani makha tarakula sanabagi pau amuk laubirasi New Delhi gi Kalkatora Stadium da chathariba All India Inter Zone Karate Championship 2024 da Manipur gi thodam Rikesh Nangarang KG Humpudra Taruk Junior Boys Committee Masana da gold medal lobang ngamkhre thodam Rikesh Langthawal Fura Makhongdagi thodam Ranjit amade thodam Kumodunina Oksaba Masani Manipur Amateur Karate Do Association gi Kuthangda North East Zone represent Tauriba Committee Sanaroi ama oiriba thodam Rikesh Kanchipur da leiba ISKF Dozo da Sensei G Jotin Kumar gi makhada training fangliba sanaroi amani Loisilakpada maroi bapau amukha na pizari
Lenga ki ashoiba amada negative criticize tawbagi mahuta positive oina criticize tawduna hanagi matawgum laina bokna se haina senior minister Thongam Bishwas na phongdokre. None district wrestling agent JSC na kaukiba National Highway Contractorate Indefinite Economic Blockade na sisuma khasathari port purakpa truck kaya panduna lairi. Security force na makata na satharapa thibugumagi tongan ba thodokta lona thingkraba KNF amadi KCPP WG gi cadre ani yauna puna mioi manga fabungam khre. Senapati district ki mafam amada Manipur police ki kangbu amana thibugumagi thabak sathabada brown sugar kg manga hena fagat pangam khibaga loinana thodok asila chena ba mioi mari amasu faduna wahang pahang sathakre. Amadi War on Drugs Mission Mai Pak na Changsan Badamapung Oiba Thodang Lauriba Manipur Police Security Force Amadi Mari Lainaba Department Singna Makhatana Popi Pambi Kaya Pak Samayan Thatpa Leptre. Hausi Fabagi ISCOM News na Pizaba Manipuri Pao Matang Asita Loizere Mideng Tabiri Basingba Mukana Kurumzari.